गिबियावनो नैबे मोनाबिलि समाव धन्यबाद होयो दिनै फुंनिफ्राय लानानै सानसेमानि गोबां प्रग्राम नोंथांमोना नुखाबाय आरो दिनै फैयै नैबे सान्दाथलायाव जिहेतु आङो टाउनाव दा मोननै प्रग्राम लाबाय मोनसेया जाहैबाय मा होनदों 3 नम्बर वार्डआव आरो मोनसेया जाहैबाय दा 4 नम्बर वार्डआव बे मोननै वार्डआवबो दिनै मा होनदों बिथांमोननो 80टा सारि मा होनो राननानै होनाय जादों आरो बे हाबाफारिखौ दिनैल' नङा थांनाय समनिफ्रायनो गोबाव समनिफ्रायनो बेबायदि होबाय थानाय जादों टाउनाव जोंहा माखासे मानसिफोर थालांबावदोंमोन दा बे आबैमोननो बे सारिफोरखौ होनाय जादों दा ओंखायनो नोंथांमोना निस्सय मिथिदों दाथ' इलेक्सननिबो बोथोर फैबाय गोबां इलेक्सननि मोनसे दौआ फैबाय दा इलेक्सननि दौखौ नायनायजों लोगोसे जिहेतु एमसिसिनि सिगांनो गोबां मानसिफोरनो गोबां सारि बेबायदिनो दख'नाफोर लाबोनाय दङ ओंखायनो आं बे बुस्थुफोरखौ इलेक्सननि सिगांनो होनो नागिरदों मानोना गोबां मानसिफ्रा साननो हागौ जे इलेक्सन फैनायखायसो बेबायदि दख'ना बा सारि रानदों होननानै साननो हागौ नाथाय बे नङा बिथांमोनखौ जोङो इलेक्सननि नङैनि सिगांनो गोबां समनिफ्रायनो बिथांमोनजों जों रायलायबाय थादोंमोन आरो बिथांमोननो जों सम आरो खाबुफोरखौ मोनाखैमोन जिहेतु दा खाबु मोननायखाय बिथांमोननो जोङो गांफा सारि जों राननानै होनाय जादों आरो आं सानो जे दिनै टाउन ओनसोलाव 3 4 5 नम्बर वार्डआव बयबो दिनै इपिपिएलनि मोनसे धौआ फैदों इपिपिएलखौ बिथांमोना बयबो आंजों रायलायदों आरो बिथांमोना दिनैनि दिनाव हाग्रामा महिलारिखौ बिथांमोना बिदाय होनो नागिरदों आरो टाउनाव जिबायदि समाव मोनसे समाव इपिपिएलआ हाबनो हायामोन आरो इपिपिएलनि खोब खम मानसिफ्राल' बेहाय माने जोंजों सापर्टआव दंमोन नाथाय दिनै नुबाय बिथांमोना खुनु बिजेपि नङा खुनु बिपिएफ नङा बिथांमोना गासैबो इपिपिएल दोलोजोंनो प्रमद बर' सारनि निति आदर्शखौ मोजां मोननानै प्रमद बर' सारखौ बिथांमोना फैगोन सरकाराव 25आव आरो पुनर बिथाङा सरकाराव लाबोफिननो थाखाय बयबो ट्रेक्टरनि छबियाव भट होगोन होननानै बिथांमोना जोंनो खोथा होदों आरो बिथांमोना ट्रेक्टरनि छबियाव भट होनानै प्रमद बर'नि गोहोखौ मुसफुत खालामनो नागिरदों आरो प्रमद बर'खौनो बिथांमोना नैथि खेबनि थाखाय बिटिआर ओनसोलनि बा बिटिसि ओनसोलनि चिफ जानायखौ बिथांमोना हास्थायदों लुबैदों आरो बिथांमोना बयबो होनदों जे दिनै प्रमद बर' थानायखायसो सान्थि परिबेसा फैदों आरो जोंनो जेबो नाङा जोंनो सान्थिल' नांगौ प्रमद बर'खौल' जोंनो नांगौ प्रमद बर'आ जेब्लासिम जोंनाव थागोन प्रमद बर' बाबुआ जोंनाव जेसेबां दिन थागोन बेबायदि खोथाखौ बुंदों अब्लासिम सान्थिया फैबाय थागोन आरो जोंनि बिटिआर ओनसोलाव क'क्राझार टाउनाव जिबायदि मोनसे परिबेस फैबाय सान्थिनि परिबेस बे परिबेसा जेब्लायबो माने बिथाङा माने बे माने सान्थिखौ लाखिलांबाय थाथों होननानै आरो बे थांखिखौनो बिथांमोना नोजोर होनानै जोंनि गुथे टाउन ओनसोलनि 3 4 5 नम्बर वार्डआ गासैबो दिनै इपिपिएलआव फैनायखौ इपिपिएलनि गोसोखौ बोनो हानायखौ जों मोजां मोनदों आरो आंबो बाख्नायदों बिथांमोनखौ धन्यबाद होदों आरो बेहाय बिथांमोना गोबां बैसोगोरा मानसिफोर आरो निस्सय बिथांमोना फैगोन समाव खुनु पयदे हाग्रामा महिलारि बिथांमोना भट होनाय नङा आरो हाग्रामा महिलारिया जे एबार जे जेनगोन देबोरगाव समस्तियाव बियो 100% आरो टाउननि साफ्रोमबो गलि न'खर दिनै हाग्रामा महिलारिखौ गाज्रि मोनजोब्बाय आरो हाग्रामा महिलारि सारखौ खुनु पयदे एबार भट होनाय नङा बिथांमोना इपिपिएल प्रमद बर'खौनो सरकाराव लाबोगोन आरो जेरैखि जाया देबोरगाव समस्तियाव जाय बिजाथियानो फैया मानो बिथांमोनखौ ट्रेक्टरनि छबियाव भट होनानै बिथांमोना देरहासार होनायनि खामानिखौ मावगोन होननानै बिथांमोना आंनि सिगाङाव बुंदों जे थांनाय समफोराव जोङो टाउन ओनसोलनिफ्राय बेबायदि जों भटखौनो मोनामोन आरो देग्लाय नोंथांमोना आसरित नांगोन देग्लाय जों सबसे बांसिन भट मोननो थांगासिनो दं टाउननिफ्रायनो जि समाव जों भटखौनो मोनाखैमोन खिन्थु देग्लायनि समाव जोङो बांसिन टाउननिफ्रायनो भट मोनगोन आरो टाउननि जोंहा आबै आनैमोन जोंनि जायफ्रा बुरिफोर बोरायफोर दङ बिथांमोना बुजिदों जे दिनै प्रमद बर' बिथांनोनो भट होनांगौ प्रमद बर'आनो सान्थिनि सासे राजा आरो प्रमद बर'नो होयोब्लासो टाउना मोनसे सान्थि परिबेसाव थागोन जोङो बिजनेस मोजाङै मावना जागोन बिथांमोनाथ' बिजनेस मावनानै जायो गतिके बिथांमोना दिनै फोथायदों आरो दिनै बिथांमोननि बिजनेस मावनायाव खुनु बेबायदि जेंना जेंसि गैयाब्लासिनो बिथांमोना बे 5टा बोसोरखौ मोजाङै बारलां होनायखौबो बिथांमोना जोंनो फोरमायदों बेनिखायनो देग्लाय जोङो टाउनाव सबसे जोङो माने माबा खालायदों फोथायदों जे देग्लाय टाउनावनो सबसे बांसिन जों 3 4 नाम्बार 4 5 मोनथाम वार्डआव जों बांसिन भट मोननानै देरहासार जानो हागोन होननानै जोङो नोंथांमोननि सायाव जों दिनै फोरमायथिदों हाग्रामा महिलारिनि हेंथायै बेसेबां भट देरहानो सानो हाग्रामा महिलारिनि जे आं बेखौ खोन्थाला जिखुनु हाग्रामा महिलारिया जेनगोन 100% बियो खुनु पयदे देग्लाय हाग्रामा महिलारिया फैनाय नङा हाग्रामा महिलारिया खुनु पयदे देबोरगाव समस्तियाव देरहाया नोंथांमोना लिरनानै दोन आरो आं दिनै नोंथांमोनखौ बुङो नोंथांमोना जि दिना इलेक्सननि रिजाल्ट होगोन बे दिना हाग्रामा महिलारिनि जेननायनि रिजाल्टखौ नोंथांमोना खोनानो मोनगोन बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ভাল লাগিলে সবকে শাড়ী পাইছে এইটোই আর বহুত মানুহ পাইছে আৰু দিব বুলি বহুত ভাল লাগিছে আগন্তুক ইলেকশনত কাক সাপোর্ট কৰিব এবিপি কৰিম হ্যাঁ বিপিএফ কিহৰ কাৰণে সাপোর্ট নকৰে
আগতে বিপিএল তেনেকুৱা একো দিয়া নাই নেকি? মইতো মানে ইমান কিবা নাজানো মানে কি দিছে না, মই এতিয়া নতুনকে ভোট দি আছো। যিমানটো জানো যে ইমান ফেচিলিটি নিদিয়ে, তো সেইকাৰণে যে য'ত ফেচিলিটি পাব তাতেই তো কৰিব, এইটো আৰু সেইটোৱে। ধন্যবাদ। শাড়ীটো পাই খুব ভাল লাগিছে। অশোক গুৱাৰী দিছে ইউপিপিএলৰ পৰা। আগতে তেনেকুৱা দিছে নাই? আগতে দিয়া নাছিল। ইউপিএল চৰকাৰৰ সময়ত ইউপিপিএল চৰকাৰৰ পৰা দি আছে। বিটিচি ইলেকশ্যন কাক সাপোৰ্ট কৰিব? ইউপিপিএল ছাপোৰ্ট কৰিব। কি জায়গা? হ্যাঁ, এটা কোকরাঝার চালতাতলা। কিমান ৱাৰ্ড নং ইয়াত? 4 নম্বর ওয়ার্ড। কেইজন আছে আপোনালোকে? 30 জন মান, 30-35 জন। 70 জন। কোনে দিছে? চাৰিটো কোনে দিছে? কোন চৰকাৰে দিছে? বিপিএফৰ না ইউপিপিএল? কাক সাপোর্ট কৰিব আপুনি? যে দিছে তারাই করব। আমালোকে যেনেকৈ কৈছিল এনেকৈ এইটো কথাটো মানে ৰাখিছে। এইকাৰণে আমালোকে অশোক ছাৰৰ পৰা ধন্যবাদ। এইটো বহুত দিনৰ পৰা আমালোকে কাগজটা বহুত দিন হৈছে উঠাই ৰাখিছিলোঁ। ইমান মানুহ আহি ঘৰতে কৈছিল, এতিয়া ছাৰ কৈছিল কেতিয়া ছাৰ দিবি, শাড়ী দিবি। আমালোকে এতিয়া এইটো দিনটো আহিছে আৰু মই দিবই পাৰিছোঁ চববিলাক মাতি কিনে। এইকাৰণে অশোক ছাৰ আমালোকে কথা দিছে, আমি মানুহৰ যে কথা দিছোঁ এইটো মই ৰাখিব পাৰিছোঁ। অশোক ছাৰো যে আমাৰ হিচাপে এইবিলাক কাম কৰাইছে, ময়ো ধন্যবাদ অশোক ছাৰৰ ওপৰত। তাৰপিছতে এতিয়া আমালোকেতো বহুত দিনৰ পৰা অশোক ছাৰৰ সাথে কাম কৰি আছোঁ, বহুত দিনৰ পৰা কৰি আছোঁ, কিন্তু যিটো কথা দিছে কথাটো ৰাখিছে, এইটোৰ কাৰণেতো বহুতেই ধন্যবাদ। এইকাৰণে মই এনেকৈ মানে ছাৰে আমালোকে লাগে আৰু। কেইজনক দিছে আজি ছাৰে? আজিতো 65 এনেকৈ শাড়ী দিছোঁ। আমালোকে 60 হৈছিল, 65ৰ বেছি হৈ গৈছে আৰু। কিন্তু এতিয়াতো মানে পূৰাটো দেওয়া হ'ল, ইমান মানুহ বেছি হৈ গৈছে। যিটো মানে আৰু কি আছিল, যিটো মানে কাউণ্টিং কৰিছিল, কাউণ্টিঙৰ বেছি হৈ গৈছে মানুহ, আৰু মানুহ ঘূৰাই দিব লগা হৈছে। পাছতে এইবিলাক আৰু চাম দিব পাৰিব কি নাপাৰিব, এইটো আৰু চাব লাগিব। বেলেগ জেগা মিটিং কৰি আকৌ দিব লাগিব, এইটোতো দিবই লাগিব। এতিয়া সবাই আহি গৈছে, একজনে আৰু কিমান বাকী পৰিছে এইকাৰণে দিব পৰা নাই। আগতে দ্বিতীয় চৰকাৰ সময়ত পাইছিল নাই এইবিলাক? নাই, এনেকাতো পোৱা নাই, এনেকাতো পোৱা নাই। এইটো এইবাৰেই ফাৰ্ষ্ট টাইম পাইছোঁ। এইটোৱে ফাৰ্ষ্ট টাইম পাইছোঁ। এইটো কি গাঁও? এইটো শান্তিনগৰ, ৱাৰ্ড নম্বৰ 1। ফোন নম্বৰ? এইফালেতো চব ৱাৰ্ড নম্বৰ 1। এইটো মানে 3-4টা মান ৱাৰ্ড হৈ এইখিনি মান কৰিছোঁ আমালোকে। আগন্তুক যিটো বিটিচি ইলেকশ্যন হৈ আছে, আহি আছে, ইয়াত কোনটো দলক এইটো শান্তিনগৰৰ পৰা ছাপোৰ্ট কৰিব? কোনটো দলক? কি বুজি পোৱা নাই মই। বিটিচি ইলেকশ্যনটো আহি আছে, অঁ, এই ইলেকশ্যনত আপুনি ইউপিপিএলক ছাপোৰ্ট কৰিব না বিপিএফ না বিজেপিক? এতিয়া আমাৰ লগতে ইউপিপিএলে কৰি আছোঁ, আমালোকে ইউপিপিএলে ছাপোৰ্ট দিম। আমাৰ অশোক গুৱাৰী ছাৰ ইউপিপিএলৰ মানসি, ময়ো অশোক গুৱাৰীৰ লগতে আছোঁ। আমালোকে কেণ্ডিডেট কাক বিচাৰে আপোনালোকে এই দেৱৰগাঁৱত? এতিয়াতো অশোক ছাৰকে বিচাৰি আছোঁ মই। আমালোকে আমালোকে যিমান টিম আছোঁ আগৰ পৰাই অশোক ছাৰ আহিব লাগে, অশোক ছাৰক বিচাৰি আছোঁ। ধন্যবাদ। অশোক স্যার মানে ধরকিছে আমার গিলা মানে কাপড় মানে দিছে ভাল লাগছে, যাতে উপিয়াল মানে সরকার মানে আহিলে ভাল আছে।